Ngucanio ya migunda ya thikimu ya Mwea no irathie na mbere thutha wa aikari angi guthii igoti-ini makiuga cira uria matwarite igoti-ini hindi iria maingatirwo niguo skimu iyo yambiririo nduri uratuo. Kesi yetu haikuondolewa kwa sababu plaintiffs na watu wale ambao wako nyuma yao walikuwa watu 1500 na bado haijatolewa kotini. Maroiga matiaheirwo mweke hindi iria miario irathiaga na mbere igie macira maria marahutia skimu iyo. Wakaaji wa Mwea kama Wakamba na Wakikuyu wale walikuwa huko, hatunjawahi kutoa kesi, ndio hii iko hapa mbele yenu. Wasimamishe hiyo kitu yao. Zile ilikuwa inaongelewa kwa Wambora, hiyo yote out itolewe, na watu wa magazeti waandike mzuri, museme hiyo itolewe na isimamishwe atiu High Court imalize, Supreme Court imalize kazi yake. Kiumia kihituku minister wa migunda wa kaunti ya Embu Josephat Kithumbu oigite macira mothe ni maninitwo nja wa igoti na thirikari ni haririe kuheana titles kuri aikari makiria ya 7,000. Mubunge wa Mbere South Mutava Musimi onake no athiite igoti-ini kuregana na bugai wa mugunda ucio akiuga ati ti andu othe mariirio. Mitaratara ya kugaya migunda iyo yambiririe mwaka wa 2014 irugamirirwo ni thirikari nene na thirikari ya kaunti ya Embu.